inilah cara kami sering Oh, di dua mondoli ke 1975 ani kan establish lo lapen ning bang kan korap kicok ni kan pikir pasir kep kicok lo ning kan bang ni tu ke boleh jadi ning tetapi ni bang ini tu justru mahangat hek ni katalon kan sini tu ini Christmas Eve lo yang sam ajo itu dak itu pet ya nama mardom lo lapen jumi johang lo lapen pinia bang Christmas Day lo Christmas arni lo bang sorni bang ini tu bukan mahangat hek kan ningarong pet donram jisi jempo lapen mondoli akorti from Hansika Hansi itu dulu special nomor prank kalau kita jual dulu lo dan ding cipi abai belang ring so tetap lo lapen itu apa pastor lapen tuan tumpen itu mesen anam lang ada long lo dan orang itu kita ke lapen lo di pirte ke pap pension boleh dalam ivir dia nanti angring nampong lo sita hijau atau warna doang, jadi itu pap yang hijau itu warna ke, bisu pan kroy lah tante, jokbo, sonsi Bible long nang thalo, lapen itu mati kon, lapen pastor nang thalo, sini tu arong hong pen, hai alang sini thalalang, aju dulu, itu ini ngaruh ding, ke Bible long tu lo amahan, aku pen, apa naron lo, proses tu lo. Profesi lo, ketika waktu alam lo, potensi alam ni berhe hasil lo, tapi alam ni mana ke Immanuel, dia buat Immanuel, alam dia jual ke lapan lo, itu malam Arna munit ceplang si, munit arji, cikindeng, munit itu pap yang jual ke kan, lapan stop ke alam hasil lo, tapi itu Asal ni ngerti pen, asal ikroy pen itu dosi. Don rap upiji po, lapen tak long sini kita itu hansi. Karena malam mati lo, lapen no, mati dia pen apa ini itu malah kering kan lo, lapen. Curap peti pansin itu, orang pakai cingrum sih. Curap peti pandan pakai pascing. Then Baptist Church Monduli lo lagi rong yang pong Heko yang Monduli rong member tu cingrum lo lapen rong si je pijil pot itu lapen college pen tak profesor bang ini do English HOD Manchurina Hussein lapen alang di suci lapen nan kundak si alang mengarong pen kek tanang pijil lo so taksi profesor Kulita Abdul Kalita lapen alang di Sumar yang bang lo alang kita ngarong si pijil lo alang ke ang kanbang sa nito mo masang si kirjumi ng pijil lo aning ng kolong lo alang tu nang tulong cerek ta pijil ke pininga bang alang tu kek alang tu masih itu kan nampak cukup serang tu